ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Soyong Presbyterian Secondary School haga khan riu tarik unok pra arjar arfulai kalapan hap perdaya ke jingraki Jubilee Ksiar haga bau MLA jong ka Soyong constituency uba sensyar kupar Roy Lengdok Thaba. Ulalong kum Kongsan rengkat ke jingsaki lang jong UMDC ke Nongspung Soyong constituency uba share borlang Lengdok Maulong kum sembut Kongsan u Reverend HL Simli u Reverend TW Jones Thaba u Reverend JR Thaba u headmaster jong ka school uba R Nongrang ki nong hikai ki khana school bat ki wei ki bala shakhot ngubha lapan bernya ya kani ke jing rakhi da ke jing ruai bat ki jing shat na ki khana school barim bat na ka jing seng samla balang. Di bawah punya school, hari ke bawah nak kum sekretari, bagi pilihan kurang di bawah iwe, saya di program jogi hari meski. Reverend Chairman, kemudian dari Supena Uda, jogi kum school ya jingga nyoko jingga satu sulam jingga nanti jogi school. Golong ko hujur President juga Managing Committee. Ini dia yang jingkren juga lengkap. Agar dikapur kum kedat jogi jingga Sultan dan jele kelam. Agar jingga hap pada ya kani ke jingrakhi ya kani ke Kolan Jubilee jogi ke Soyong Presbyterian Secondary School ka jogi. Nah kalian jom ke barang ni dapat musim jom ke jisok men apa ayo panrakhi ya kani ke Jubilee minta berosis nam nadu ya lebih ya dah muslim itu naik adu terter adu minda poin bagilah pendek ya haru kani ke segi banding ha perdana ya kani ke jingrakhi ke kor pemerintah ni dah semua barayo yung play ka school hamni kalala penyeng halagi jom di kijak hadilian berbenta baro kum kabakan ni jiyo penian dia berreport rekam jom ke school mana usnem sisen ni dah semua komen pada kapor sa kapor ka school dengan kiyo na kapor sa kapor ngada kuatan banang ni siya kumatro bala school kanaya tumi yang kita inong pray po na kajong kabang ibanyakit yata kam kajong play omtang tubagin siya nangin ya spa yediyo ikikam ibabuan ibaper ana jing pray ibabuan chay akalian jong sarkar iwe Henry kanina ka school kajong ikabraseng nadu kipor ibabun siya ida mo de baganong ka school pagkikana ibabri play Hani kapor kelaya kapor Baiklah kerana ia diri lomba bagi dia perhat menyele kumno ia di sekolah meneru lakran ipastor sirni ba ngikwa menpermandur bahkan dia sekolah keberim kelanang dia tadi rejaka yang kikena dia menyele di gidel tanah kamnya ia kumno menyele tung ni terilang bati bapu naso yaha kata pastor ngalu si manong epi ngapu jingduai bat ngakwahi menteri kan lang bat ke Benedict Committee jong kandi ke school barani suang petkodu manong epi ba nga nakalian majonga nga kapkelet ni ke school kiwe school ngale bat kunjuru bat kawai
ke resource center kapan peng kini di school paper baba kibala affiliate bat ke Meghalaya government hanne ladon ba life away life away di school government hanne po constituency ni ELP school bat peng kini di school paper jo government sarkar jo government hanne po constituency ni ladon kam ya resource center ngalaya keren melapu cekli apa assembly lu atau kapol berkunjung lalu discuss lang education minister berkunjung yung CNRD minister papai di CNRD block ba nila don kanway di block hani po east hasil but every block is entitled bandon like a junkie resource center. Apre ke ki ke mare ke tanga nui kamera shui kamera ngai yu play ru ba menta ta kalam pli yu office and ray menta ru nyayo sanction san pula ban pli no ya ka block resource center hangni apo soyo sang khindian si nyo ano ya go order ba sang khindian ni hiru utau kontraktor la sedang no eri dakam kepada jong blok resource center jong kasoyong CNRD block. Hani kaporu namtangan ke school ano ye hiru hak tu galis balai keren kalau ngakwa balai kerpang ya kani kasoyong sebagai secondary school apa isyong rekalang education minister buat kunjuru apa yeklang banyak keren buat chief minister Meghalaya buat menang ye ngalayo ke green signal buat ngenta ni nilai abu buat lamang ya kani ke soyong presiden secondary school San Paula. Kadon sang kriat dan kam ban penbet henreng hagasi bagi warna bala sanction yang ini ngin sawan biang sendiri ban bu yang mau San Paula namta kini school soyong persekutuan secondary school ngakwa ban keren pun henreng nong epi habukut Kapten kami iki Henry naik kuai banyak gitu banyak trailang kajin tray ipastor kapon bersua bagi noikai ko bersua kinong yalam untuk kapalang kipang bersua kani wilayah roy mentaru kaya gitu bat abu cingduai nadu ki hepet kini kinong ikai kepada school kunjuru kinong kitkan to kapalang kinong syara to kapalang ru ringkat lang banga nginya tresitong namta kalaway ka purnay jong kasnong soyong jongi kumulong mener ayo pastor arun nang ni idai kublay ya kani ka school bat kunjuru ka tresitong jongi minta kan purnay kalaway kapahadin kumbong syong tukut kanikintin balakran ni strong. One giant step for man is a giant step for mankind. Takada wanang epi idi jing tres syong dengi bakhindiat menta kandai kajikaku kapapun namta kalaway jong kasnong bat kajay dengi tang ni gintin kublay sibun, kublay sedano, kublay kakuyi bar kublay.